I pozdrav svima, dobrodošli u Unturned. Da ljudi, evo, dugo očekivani gameplay na mom kanalu i evo, odnjušio nas je prvi zombi, tako da bežimo. Inače, sa kanala Neša Plays, predstavi se. Ne, šaj sam, ja sam Neša Plays i danas igram sa jednim gamerskim Hilju koga juri zombi i mi dolazimo da ga spasim. Imaju kapicu da stavim. Samo poslušaj, gdje mi je Kirica, Znači, samo da begamo od ovog zombija, pošto odmah da kažem za ovu igricu možda vam ne deluje baš nešto na oko da je neka najbolja igrica i to, ali ako pratite znači ovaj serijal, pošto ovo će se sastajati od serijala, evo ga Neša. Gledaj kapicu, brate. To kako se beš zove? Palanka, tako nešto. Nije, nešto uška, tako ne znam. Uška, haška, tako nam pojamo. Nemam pojma. Nemam pojma. Znači ljudi, ovo će se sastojati iz serijala, to jest iz epizoda, će da siđemo dole, a? Pa meni će sigurno tu uzeti odmah helte na početku, dakle da vidjet ću. Ne, pa ovako samo staneš i s, brat, i spušti se dole. A ne, mislim na zombija. A, neće, ajde, opušteno, idem ja dole prvi. Jako bez ičega, inače ljudi, morate da padnete, idi bre! Beži, ubagao sam u ove merdevine. Dolazim, evo ga. Dolazi, meni icepa. Imaš pištolj ovdje, E, dobre, gledaj. Magnum, ali džabe sad kad ovo. Šta? Kad nemam municiju. Ma imam pušku, što me pišku, what the fuck, pušku. Imaš. Ne, ja nisam našao, slučajno sam kliknuo levi klik. Dobro da si slučajno kliknuo meni u glavu. A dobro, ne veze, onako je isključen PP. Inače, da, kažem, možda vam na oko ne deluje baš ova igrica da je nešto i to, ali ako pratite ovu, to jest ovaj serijal, i gledate znači kako mi prolazimo kroz igru, vjerojatno će vam se svidjeti, a i plus znači ovo garant Minecrafter je volao ovu igricu, zato sam izabrao tu igricu da snimam i gledajte ovo sad. Opa, headshot, i vidite gore experience. Inače ovo, kad kliknete tab, ovo vam je inventory. I imate znači za sada 4 slota, posle u gradovima, pošto imate ovdje razne gradove i to, nalazite razne stvari tipa ranac, X, to jest inače, to jest sekira. I da, imamo ovdje isto i također crafting. Evo, moja prva žrtva. Znači, majstor Bob. Inače ovdje imamo crafting i tu znači kad imamo neke stvari da craftujemo i tako da... Seremo sustav. Inače ovdje imate crafting i to znači dodate neke stvari i tako to. I imate na kraju i skillove. Skillove poboljšavate tako kad dobijete experience zarađujete kad ubijete nekog zombija ili životinju neku, da. Mislim, ne znam, nisam siguran da može s životinju, ali evo vidite da imam 9 experience-a, ali uglavnom imate svašta tu da budžite, znači na neki nivo iskustva da kažem i da počnemo malo, pošto već ovdje imamo na vidiku da kažem grad. Evo ja već imam dovoljno experience, imam da upgrade evo survival, pošto mi to najmanje traži, evo klikam jedan put i ljudi, eto. Da, izvini što sam te prekinuo. Inače, kad vidite, znači ova igrica je free to play, imate na Steamu, tako da veoma je zanimljiva igrica, nećete da se pokajete zašto smo, to jest ja imam već 12 sati na igrici, tako da, i imate moldy, da to sam htio da kažem, moldy water, imate te hrane moldy water i to, i znači to popijete, to vidite da dole imamo helte, 60% helta, 18% hrane, pošto morate sve da vodite računa o tom, imate i hranu, morate da održavate vodu i ovo zeleno, kako se beže zove, Nenade? Nemam pojma, mislim, nisu nešto moldy. Ne, nije moldy bre, kako se zove? Ne znam, radijacija, tako? Nije, nemam pojma. Da, to je radijacija, počnem da ubijem ovdje svinju. Ubio sam svinju. To je to. I da ljudi, kako se zove radijacija, isto to, znači ako popijete to ili pojedete nešto to moldy kako se zove, pao mi frame ovdje sad. Slušaj, mi je animal pult, to je vjerojatno, kako se zove, to je vjerojatno koža, mislim da može to da se crafta neka odjeća. Pa ne znam, jao da ima svašta brati, tako da, sad nemam ništa, tako da, imamo sad ova 3 zombija iza leđa. Čekaj, sad ću dođem, imam ovdje sikiricu, šta je već. Ali moram, znači čim pređemo ove... uzeo sam neku... Pazi, evo što puzi. Voda, ne, to je apple juice. Ovo uzimi. Sve uzimi, a ne no space, brati. Ljudi, malo da se stabilizujemo i meni upada frame, tako da
Beži Ajde. Neša, u ćošak si. A ne može mi ništa bre. Nemoćan. Nemoćan si bre, Slab si. Nenada. Slab si. Stavio neku bednu grafiku, ljudi šta vam radim, znači stvarno dosta laguje. Uzmemo da municiju. Da, imate trik. Možete na primjer kad nađete odelo pa imate ovaj quick i onda levi klik, ali da bi brže stavili na sebe odjeću samo idete desni klik na item i kliknete na vas. Jedna epizoda ovakvog Unturneda će trajati oko pola sata 20 minuta i to. Kao što Eurotrack traje kod mene pola sata i više. Evo imate kod Neše Eurotrack. Inače ljudi da, zašto sad snimam Unturned ili Neša? Ranac. Da, uzmi, vidio sam to. Premalo space-a, fuck. Begaj! U glavu samo. U glavu, ali ne mogu da ga... Evo ga. Pazi. Daj, šta je ovaj krenuo na mene, ne može mi ništa. Slabije. Dođi vamo. Čekaj da izbacim nešto. Čekaj, ja isto sam, ne, ja imam ovo. Inače ovo mi je bandage, to vam daje health, znači to je kao da... Koliko imaš healtha? Imam 90, dobre. Ok, da ja ću prvo da se ovo... Imam pištolj, to je imam municiju, fuck ja. Pazi leđa. Nije leđa, ali dobro. Ma... Ovdje ima pumparka za tebe. Kako ni umro bre, u glavu si ga pogodio, beži tako. Nisam ga pogodio. Gotovo, beži. Tako meni ovdje 10 healtha. Begaj. Gle, još 10 healtha mi ovdje za džabe. Pa koliko imaš sad? Koje? Šta? Već kako se naginjem. To je. Inače ljudi da, kada na primjer zombi udari ili ako popijete ono nešto, kako se zove, ako popijete nešto pokvareno, imate posljedice naravno ovo što vam piše ovo posto dole i to. Inače evo vidite ovo je zdravo apple juice box i onda kad popijete smanjuje vam se ovaj tečnost vam se smanjuje da kažem. I da ljudi kao što vidite ovdje imate isto i gorivo, kao što vidite imate i piše koliko vozi, znači koliko ide na sat i koliko posto ima goriva. Tako da gorivo isto buđite tako kad nađete na primjer neku pumpu ili to, pa nađete onaj, kako da kažem to, nije kanta brate, nego onaj... Kanta za gorivo, aj možete kaži kanta. Ajde da, može tako se nakaže i onda poslije možete da prebacujete gorivo i to. I da idemo, sljedeća stanica je neki drugi grad. Nadam se da ljudi, da napišite vaše mišljenje o igrici u komentarima i meni opet pa FPS brate to žešće. Tako da ne znam šta je ovo. Probat ćemo nešto preko ovog, brate što mi laguje brate. Probat ćemo nešto preko ovog, preko TeamSpeaka, zato što ovo stvarno malo više laguje graf. Što je najveći fazon. Evo ljudi, evo, znači prva stanica da kažemo, ili ti grad, vidite znači sad nalazimo tako po tim kućama te iteme, nalazimo kola, nalazimo svašta. Tako da idemo sad. Brate, realno meni 30 FPS ide pa se ne žalim. Dobar si onda. Samo u glavu. Uzeo sam ti kill. Evo i opet sam ti uzeo kill. Ovaj mi uzeo 10 healtha. Ranac za mene. Evo ljudi, našao sam ranac i sad idete ovako ili možete odmah da stavite. Besan zombi skače vamo. Fuck. Ne. Nisam imao municije na pištolju onda... Inače da, kad nađete ovaj, kako se zove, ovaj klot, inače možete, kao što ste vidjeli, nalazite ovo odeću. Isto stavite u crafting, stavite odeću i pretvori vam se ovaj klot i onda poslije sa dva ova klota možete napraviti onaj reg, kao što sam malo prije pokazao, znači da možete da zaustavite krvarenje. Tako da vam to buđi health. Još, znači imam 5 za ovu pušku, kao što vidite puška je predobra. Imam i pištolji, imam čak i oružje. I pištolje. Ne, ali ona fora što imam, brate, evo Magnum. Bre, stani ovog da ga koknemo malo. Čekaj, sad ću ja da uzem, brate, pištolj, Magnum i brate... To je to. Našao sam... Ajde, kaži. Imam Magnum i brate municiju za njega. Evo zombi dolazi, dođi. Stani. Dođi mi na biceps. Iz prve, brate. Meni odmah manje FPS, ne znam zašto. Čim se... Okej, ne više. Još idu. Pobit će nas, brati. Beži, skači, skoči sa prozora. Idi bre. Skoči sa prozora, skači bre odatle. Nema skači, ja nisam takav igrač, ja samo oštro. Pa onda sam je takav. Znam se. Imam nož za tebe ovdje. Morat ću da pretvorim... Imam ovdje krevet, ali ne može spava. Morat ću da dropujemo... Ima katana, ako ćeš katana. Uzmi katano brate, to isto cepa. Evo vidite, sad sam uzeo ovaj
ovo majicu i dobijem ovaj klot. I Da, onda ja uzmemo klot, isto stavim i craft. Ajde, to su šatori, to je nešto. Kao što vidite nalazimo i lampe. Či ovdje ima neka nešto drugo ovdje. Znači igrica stvarno je urađena kao DayZ ali u fazonu Minecrafta, što je po meni baš ono... I malo Gears mod, malo Gears mod. Što? Pa nam pojam tako nešto, nam pojma. Da se kaže nešto čisto, da potpunimo. Da. Zašto, sviđa mi se igrica zato što DayZ igrica je stvarno predobra, a volim isto i Minecraft, tako da ovo je neki miks tu između i onda je nekako ne znam ja. Kola ovdje. Mnogo mi se sviđa igrica, ne znam za vas, ali meni se baš sviđa. Provedali ima goriva. A, ko je ovo? Na svetu. Ovo ima 16. Ovdje ima zombi dosta. Beži. Nešto dolaze s leđa je. Beži. Fuck, 50%. Gle, 40%. 20%, beži brate. Što više zamahneš onog udaraš sa veće daljine, to sam provalio. I samo u glavu. Znači što više ono držiš klik levi. Meni je sve sivo brate, sivo, crno. To je meni isto zato što, da ljudi kad se low sa healthima kao što vidite ispod 40 čini mi se. Da. Vidite tako sivkasto. E sad pogledaj, ne mogu ja da sam da vidim. To je taj ranac. Pazi! Dobre. Beži! Dobre, bio sam low na healthima na sekundi. Okej. I pocket knife. Ako treba nešto. Ovo neće skoro dan, brate, to samo bolje pretvori tu majicu u šta? ovo. Pa da se healuješ, brate, ako si low. Koliko imaš healtha? 20, kako da se healujem? Čekaj, imam ja jedan klot. Pa skineš majicu i staviš u crafting i dobit ćeš 2 klota. U stvari dobit ćeš ti 2 taman za reg, ovo ti ništa ni ne znači. Još plus voda, pa ja umiram 100%. Koliko imaš posto vode? 60%. Ja 40. Šta bije? Šta bije ovo je? Ko da sam pregazio, brate. Dostoro ga. Izlazi. Zombi. Vidi pa... Ja rekao ti si ovo, brate. Samo ti se pomeriš, on iza tebe skače zombije. A ne znaš to ovako low FPS, brate, ne znaš stvarno što. Ne znam, ja brate. Ne, morat ćemo da promenimo umjesto Skype-a, to najviše vuče FPS. Generator ovdje ima. Evo ga moldy milk, ali potato chips i apple juice. Ja ću si generator. Ovdje možda nam bude spas, brate, ovdje ima dosta stvari koje neće da. Apple juice, ajmo. Koliko imaš ovog posto apple juice-a? Misliš vode, brate? Ma, da. Lol. Imam moldy milk. Evo ti, drži ovo. Ajde da smanjim ovo. Ja da hranu isto da smanjim. Imam 61%. Ja tako. Inače ljudi sad ste vidjeli i da imate ovo moldy tomato kao što vidite. Ovo. Šta je ovo? Moldy potato. Ja nisam probao, da li može ovako kad stavimo? Ne može. Ne može se crafte kao da ne bude moldy. Ne, htio sam da probam da vidim da li može ovako i od ove kape isto da pravimo onaj, kako se zove. Znaš ti treba da idemo, bat, ako već može ono kluc da se napravi za health, idemo namo gdje je ona perionica, kako se već zove. Znaš već gdje je? Gdje? Nemam pojma. Nije perionica, nego ono za gorivo. Našao sam apoteku, sad ću... Ne! Umre si. Da, s leđa mi došao. What the fuck? Ja gledam što ide nazad zombi, brati. Ljudi, ovo je već drugi level da kažem za mene. Kad nađemo ovaj X. Pošto s ovim ste definitivno pro u igrici posle. Nađete znači ovo gas can i onda idete vamo kao što ste vidjeli, sad uzmete ovako gorivo i dođete ovdje i sipate gorivo ko čovek. Znači ko čovek. Koji je daleko... Evo ga, Lol. Silazi, evo ga. Evo ga, dolazi nam Neša. Vidiš me? Ne, ali pokupljam ovdje stvari. Shit, evo ga zombi odmah iza mene. Evo vidiš me, vidim te, ti si u plavim kolima. Ja sam na brdu, silazi dole. Dođi. Beži. 2 zombi me prati. Beži, spasi me. Gle ovo ladno, kanadski ove. Gle ovo. Damn. 2 u 1, brate. Evo su moje stvari. Nije 2. Samo jednog. Šta ima ovdje? Ok, može ovo. Ću sve ove health ima da uzmem, u slučaju da ne treba. Plus, to treba u crafting. Ja sam zaboravio totalno na ovo dole što imam sve, znači ovo.
I hrana i sve, to sve zaboravio da nam... O. Samo da nađemo nešto da popijem, nema ništa se popije, šta ovo ljudi? Milk, dobro je. Dobro da nije moldy, brati. Vidim da može ovdje, ne može craftingovi plots da mogu da... Energy drink, znaš šta da može, imaš i energy drink. Da, znam to. To ti daje sve, znači sve ti puni, i mislim. I nisam siguran. Čekaj, voda. Našao sam ti sledgehammer, evo ti. To je ono što ubije iz prve. Čekaj, ja da uzmem. Ima si i ovdje, brati, isto oružje. Evo i generator, to je to. Da, to je meni spao vratno, generator. Ne, bilo je na polici. Alo, pa vratno meni spao. Na polici ti spao. Da. Gledaj ovo sad. Šta? Doktor Kuvar sam sad. Doktorsko delo, kuvarska kapa. Ler. Da, sam namestim leđa. Da. Pa toga ti možda napraviš šuro za helte, ladno. Koliko daje ovo helte, brati? Ja mislim da je dao oko 20. Nisam siguran. Evo ti ovdje, ne imaš ranac. Pazi. Brate, svi kako se okrećem. Ja sam vidio taj frame drop kad se okrenuo. Brate. Moša, taman da se nahrani, brate. Farma 1, farma 2, imate ovdje i imate tamo. Stavimo ovdje. Slučajno sam popio vodu. Malo više zamahneš kad ti prilazi i onda ga capi, to je to, brati. Ne možeš ništa. Šta je bre ovo? Zamahneš samo, u glavu. To je to, bre. Da ima što od ima. Ne znam zašto je ovo, brati. Serial leg breaking animal trap. Jao, to je, brati, stvarno, brati, ja nisam znao da je ovo. Pogledaj. Šta? Ovo ti je, pogledaj ovo. Ovo ti je za životinje. Da, zamka ona. Znaš da nagaze. Da, ali brate, ko zna koja će šansa će oni baš... Da, koja je šansa to, brate. Če da stanem ja da se baš bilo fora, brate, da možda tako nekog playera tako da zaglaviš kad ideš klana protiv klana. Dvocef kad uzmem. Pa da. Inače ljudi, da imate i u ovoj igrici isto klan protiv klana, što je isto zanimljivo, tako da. Čekaj, stavit ćemo long bow, imate isto i bow, imate sve, znači igrica je stvarno prepuna svega i svačega. Svega. Svega. Strele, šta nemam strele? Usno sa healthima toliko da nemam mjesta za hranu, a ne nemam ni hranu. Čekaj, mislim da imam crafting i sad ovo. To je to. Šta je to? Reg sam craftovao. Evo tebi ovaj jedan brate, da mi razuzimo mjesto. Dvocevka, brati. Uzi ti ovo što sam dropao. Imam ja već car jack. Se tako zove, da. Da, imam dva, dropat ću ovaj jedan pošto mi razuzimo mjesto. I da ljudi, kao što vidite kad nađete ovakvu zemlju, evo kao i tu, i ako nađete onaj kao seeds, isto možete da posadite ovdje i onda kao izraste na primjer kukuruz ili krompir ili tako šta već sve ima. Da. I najveći fazon što nismo znali u toku igrice, to sam ja malo pre Nenadu pokazao, a to je da cepate drva, brate. Verovali vi ili ne, ali vi cepate isto drva ovdje u Minecraftu. U Minecraftu, lolo, brate. U Unturnedu. U Unturnedu. Unturndu. Evo ga. Da, evo ga. Ne stane drvo iz čista vedra neba, logika. Da. Kao i u Minecraftu. Dobre. I da, evo vidite, znači to, dobro sad nam ne treba drveće, tako da nećemo sada pokupujemo to. I da. Če ovu kapu mogu da skinem, hoćeš ti ovu kapu, brate? Koju? Ovu što imam na glavi. Daj meni to, ajde. Ja ću tebi da dam ovo, hoćeš? Hoću sa nekako se skida, evo ga. Evo tebi pocket knife i evo ti kapa. Šta ne treba mi taj knife, dakle da. Dobro, uzmi kapu onda. Ali samo mi daj tu. Evo je tamo. To je jedna ruska kapa. Da. Valjda. Evo ga. I onda, ono. I ono, zvon. I dalje, klikni F3 čisto da pokažeš ljudima što ima isto. Da, F3 menja poziciju sedišta, da je ovo. Da, a sad je Nenad nazad. Ako pritisnem F2 menjam se kao na suvozača. A F-kec je za vozača. Samo što je on vozač, nema to. Pošto sam ja vozač, onda... Nema drugde. Ne može. Nema. Nešto sam mačetu, brati. Šta je ovo? Yo, Cabbage seeds. Če uzem skills malo da se upgradem. Da, imaš isto. Čekaj, ja ću skills warrior.
to ću najviše da punim. mogu li, dva peka ovdje, da imam koji su to pekovi. Travel pack može, ima više mjesta tu. Shotgun opet. Čekaj, ako skinemo, ajde skinut ću ovo. Ali imam više mjesta. Uzi travel pack, brat, ima više mjesta. Baš, ne. Ja skinu ovaj magic clock, ne. Uzmi ovo, majicu. Šta? Ajde uzmemo, equipped, Idemo. Šta od ucepka? Ovdje nema ništa u bunaru, nema ništa ljudi, ni voda bre. Strašno. Vidite u kojim uslovima se ovdje preživljava. Ja imam full ovdje, tako da super. Inače ljudi da mogu i kola da vam eksplodiraju. I mapa nije nešto prilično, mapa neka ko zna koja, tako da. Ali za sada znači ono igrice je full. Evo i isto i kola su full, tako da ne šajde upade u kola. Pa i ovo gledam. Da, neki bug, ako na primjer ne znam da li su sad to popravili, pošto imate kao update i to, da može, evo ga. Gazite. Ajde, će li izađemo da pokupimo? Ajde, pokupit ćemo, zato što možete poslije da pravite campfire. What the fuck, kako mu udario? No, nebitno. I onda poslije kada pravite campfire možete da ispečete ovo meso. Pogledaj ovo, brate. Položaj. Da, isto na Z ležite. Nema ti nisam mogli da pričamo, došli na roditelju u sobu. Dobro, ne vezi. Ok, da imamo, šta bi mogli da izbacimo, šta ne... upravo se spawno zombi, brate. Vidio si ono kako se spawnovao? Da. Snimio sam to jest. Imam dokaz. Da. To je, šta je to, animal pelt. Ali možete da uzmeš? Mogu. Dobro, ajde imamo i ovdje isto ima. Mogu to da craftamo, nešto da napravimo to. Možemo da ispečemo to, ali sad ne znam s ovim animal, s ovom kožom. Zato svi se, brate. Brat, ja. Čekaj, ja ću da uzmem to, ti uzimaj ovaj, ajde. Ko ima uopšte ovdje kamen? Ja sam sutripovao kamen zato. I da vidite da imaju ovdje neke kao bobice, sad... Da li ja nisam siguran u to, ali mislim da vam povećava ovaj, kako se zove. Kao za zombije ovo da bude. Ovdje vidite, brate, blizu nema kamen, brate. Da, evo otrov. Da, ono. Znaš ono, sad mi se sve vrti, znaš ono... Da. Grafika sad. Aj vozi negdje, brate. Znaš koji sad trip, znači ono, levo desno sad. Pošto ti u tripovima ja ću da vozim. Ne, ja vozim opet, ovo je challenge. Ajde. Ajde, upadaj. Ajde, voze. Mogu ja. Majunujem kola. Znaš, kao ustaneš na brzinu, znaš. Ulazimo u Banana grad, inače to smo mi nazvali tako, pošto imate kao nešto banana, kao neki veliki logo, ne znam ja. Neki znak za bananu neki. Zgazi one pa da... Ajde. Da im damo dobrodošlicu. Znaš u koji trip, brati, ko da su ovdje sve zgaženi zombi, barem meni se tako čini. Izlazimo, ajde. Iako je moguće sad da se bijemo s ovim zombi. Šta ih, brat. Begi nazad, begi. Znači beži samo beži. Ako uopšte imam, okej. Pa sad putiš, plašiš me. Pazi, od sve si grešio. Viš šta ih je, da brat. repetiram. Okej. Pazi sad ovo. Headshot. Idemo, bravo. Jebote. Ti me ostavi samog ovdje, beži gdje, šta je sad ovdje? Ajde sad ti kokaj samo. Dari tu. Okej. Evo rešili, sve si ih rešili, brate. To je to. Ajde igramo šak. Moldy orange. Ajde igramo šak, dođi. Ajde. Dođi. Ja sam beli, tako da... 3, a to je 2 crna. Ha! Moja pobjeda. Da, probaj, gdje probaj. Čabe njima barikada kao mu kroz prozor uđem. Ha ha. Barikada kao mu kroz prozor uđem. Idem da li ima ovdje nešto. Gledajte ovo sad. Šta je ovo? Koji je to pek? To on je najveći pek, brate. On je zeleni, pazi dolaze ti zombi. Nije najveći. Ua, zato imaš ti koliko mesta ima, brate. Čekaj, ja ću onda da uzem taj... Da, ovo ima dosta mesta. Pa da, znam, taj ima najviše za ta 4 slota, poslije imaš još... Pazi, jebote, ja rekao ti mi iza leđa zato, brate. Pa izvini, nisam bio. Izdao sam. Ajmo da bijemo one likove, tamo doći.
Znači, ući u pušku, brate, čekaj. Ajmo, iskoristimo pištolj. Okej, to je to. Nema, ne pomaže tebi šta je ovo? Splint, what the fuck, šta je ovo? Moldy water, ajde, dropat ću to. Sa 3... Ne znam šta je ovo. Gledaj što sam našao. Sveginsker, tako nešto se zove. Šta je ovo, bre? Šta su zombi? Begin! Ja sam da nije da se hvalim sad, ali više zombija sam pobio od ovih. Sad ti samo tu kolje, beži. Beži nešto. Sharp metal. Sharp metal. Safe and down, tako nešto piše ovdje, pa ne. Imam ovo za gas can, da im dali full. Imam samo još 2 mjesta, brate. Full je, da? Full je. Mora da nađemo ove veće rančeve. Odi vamo. Jer ja rekao ti si iza mene zombi. Kako mi uzeo healte, znači tebi vete ganjaju samo u 2 sekunde meni uzeo healte. Da gdje pomažeš ti meni? Zašto pomažeš bre? Miner helmet, what the fuck? Me zezaš, nisam znao da ima ovo. Mora pazim brate više. Pogledaj ovo! Čekaj tam to sam ovdje. Pogledaj fazon brate, svetli. Gle stvarno je. Nisam znao da ima ovo brate. Wow, šta je ovo? Šta je ovo? Bandana. Dajte mene vitamine. Gledaj, on mi uze vitamine. A ti šta si ih dropao? Daj to vamo, daj jedan samo vitamina, ajde. Evo ti jedan. Ali ono pazi ima rama brate, nisam znao da ima ovo. Ja sam debeli ovdje, znaš me treba više vitamina nego tebi. Šta da dropamo, Sve mogu da dropam nešto. Evo tebi ovo brate, ne znam... Ko je? Šta je ovo, gledao? Šta je bre ovo je? Uje. Ovo je Rafalka brate, evo tebi. Ajde, ja ću da... Ovo kalašnjikov brate, evo ti. Nije, imaš kalašnjikov, ali nije to to. Nijem da li imam healte uopšte za to. 30 health, oj, slušaj mene healte, amuniciju. Mislim da je to onaj, kako se ne magazin, nego ono kao pravogonasto, mislim da je to za to. Slušaj nešto, ti onda uzmi ovo. Znači pojedem ovo, tako da mogu ovo da uzmem, ajde. Tako da sad je dobro, sad ne moram da držim lampu, sad samo ovo, samo sad stavim ovaj helmet. Evo ga generator, Vlado. Idi bre. Ja ću uzeti generator ovdje, ima generator. To je to. Znači ljudi samo u glavu ih gađate i to je to. Šta da dropam? Nemam pojma brate. Hoćeš pik? Pa ako imaš ti šta će meni? Pa ja imam samo jedan. Pa drži onda kod tebe, ti će da budeš miner. A ti imaš minersku kapu, molim ti. Nema. Idemo, ajde. Sve smo ovdje pretražili, tako da... Ljudi, to bi bilo to... Evo ga još jedan kramp ovdje, pa nisi je pretražio, evo ti ga još jedan kramp ovdje. Znam, ja sam vidio te sve krampove tu što ima. Zašto nisi uzeo? Kako ćeš? Kako hoćeš? Tako da, ajde idemo vamo. Idemo u sljedeće pustolovine